The 21st of October 2020 marks the 32nd death anniversary of King Wycliffe, Siem of Hima Nongstoin, and to his honor, the Khasi Students' Union Nong Thmai Circle opted to launch its official office on the same day at Pokse. The launch was greeted and unboxed by the Umbrella Union's General Secretary Donald Thaba, accompanied by the Vice President Byangpor Lingdok Palyar, along with the Embassy of the constituency, Shri Latip Lang Kharkongor. The General Secretary of the Khasi Students' Union addresses that the members of the association has a very varied responsibility and should be the voices of the people to represent the people and be the pillars against the issues that weighs down the community. Apo arpumer, apo sorselong, berkumju apo sora, berpersyak kata kajing temu cik mender, bikin wan hang ni apo beri nyong terak, bikin wan pet yang kita para karbang napo Bangladesh. Hana bagi syak tombor lagi pulit akan district council berkumju ru sorkar bat ki NGOs hendrei nganong yepi menu ulati jong pulit ngatharai hakasisnam unade yu dakhar tang sisin arsin hendrei yu khasi berkamtam yu dokhat jong ki isu bandanyo lagi hajar sin yu dokhat jong ki isu bila syak bom naya lambakla nama ada pia lambakla sekat bay lambakla bi penting sekat penting nyem ting minyele ben para dok para snam berperkut ya kini kejengkeran kejonga ngai kubli kerpang ya kaki isu Nong Thmai Circle hakaba haka jentri sitom di ginong alam bagi dekat rekumju kilala banjo ya ko office terikam kolong kabadon kam sikat dai ya na kabenta kaseng na bahkan pentulun bahkan penjana susu ya kejing syakri ya kari berkejat menriu hagi por ki pamanswa ka Central Executive Council juga ki isu ru kamdan la jong office ngatrai ba bantili nari la banyatu baladan kenu kejingalang ya banyak kendu be haying beriu lang ni ngti po Khasi National Darbar Hall ang te po Maukhar andre dia ustam kat kedai spa dai kunriu baga KSU kalayo e jaka po jayau berkalatei ya la jom office berkat nang ya kipor kanang ya kia ke KSU kana penjana susu ya garokom terikam ke joka hakaba kitna ki baper kalayo dikinong elam di bai berkelas dang menpli ya lagi jom di office Sya, ya kan dikarai. Ulat ho ada jing tho, syadu, support United Nations, layo ka jing kersan, napo ka Syria, ka France, bat ka Czechoslovakia, hendrei, namor ba ka India, ka klaim palat kata ka influence kata ka bor, hapo ka United Nations Organization, umdan menuru ba kloy banyarap, ya ka dikasih. Hendrei apa nang kata kai baro, upai Wycliffe Siem, wele persya, Yukun uang baik ba ladang iyo kata ka jingla ilut kamut ni deban sensyarhi dalade lani kum kata ka self rule kaba di nongelam jong ka independence movement apo India ke Jukran kata ka self rule uang bayi Wycliffe Siem mengiru ni deban yo ini hendrei kini kijingkran kijingo jingnam jingo kim poi iru ngamong tang hapo dikasih hendrei ladang ipet hapo ka rijung ginagaru kaladan kecing ekran napo anggami zapu piso beri nongelam joki naga haka tu kapor wanong ba mangi ngikwa la ilut ngikwa kata self determination ka self rule Mahatma Gandhi nongelam joka independence movement uang ba namar bingim dan sing yadai bikin naga namar ba ni haban buram dijikwa diberi boro uang ngam snow yai lada ke India lada ke Nagaland ka sensyarhi daladi hendrei menteri rang badu penikong du jong India Pandit Jawaharlal Nehru uang ba lada kasnam jong ka haban tuit apo surok jong long ba Delhi ngalam ailat ya kathan setai lam nimi bakin long balai lui hendrei apa nang kita ki baro ru kaladan kajing estu jingmut kumka kebelakaran mena di ba latip lang standstill agreement